Na valeu. Sa nimbola binaka nakbale na sema tikumaya na kabinang ni kuwa singa tu city na lima ni singai ni bula o September sena bula ipapakanda nakbale usarna na ni sema tikumai na nuku ipatapatangoni tal no betok teti mula tabang ni sema tikumikina sangol tukani gona bikin tabaki bikin de Australia do bula binaka ni Silandi bakatana kini bikim ni lasema tikumena besipiti unitaka ni endana marotaka bata na bitalo nongo sa bitalo no woti na nongo ipata o tawe pelin rau ngona karua ni robitala no cukutale rotali na wasi ni bitala no na beauty kana mada katumai kana mada tale ni muri na vane ulutanga vivina kasar sa me inding tak na we kangungo me keromi bitala no tak minta biba kungetitu na nongo bata ngo au nitaka ni wote na bitala ni ko na baka palata na nonta mata bumale na baka ungitira na tumbu na ungiti tiko na lubenta na baka biba ungiti ni ulutanga ni buli na buli ka teka usara kami bale sa kay ngole ni korni buli kena tap talenta tarati ko merali thoba na lubenta na binga ola samera mai ya me baka ngara keni baka raw bikem ni na biwa kanyo ni do baka murete ko mena nungko bata do nduti ko na sere do teka buti ko kina na ngone kerabitan lo kina kitu lang tao na matene ngone kerabitan lo kina biya tao wale na mona lima manusia kan itu kina na ni rosere ini kuwa sarosar na lang sere marotek sara ni rauni dona sere mena tek butaka na nonta bitan lo ni ko bungo bikim ni oni santo ronga to bali puna serongko do tali takatang na bali puna serongko bikim na tueni balang bikim do baka na nulis tueni kine nonta panu na serongko na panu do mona pula ta bunga bisa mati kumikina gona nonta sere batini singani ko Sai vidi la mani na lobo malu
binaka na serenggo klan ibung kasar chukuna kanda na sem chukuma goy balang ando bulu binaka na sem chukuma Dubai malom bulu sa Fairhaven ando telangan maram go sem sar chukuna goy California ando bakong bulu sar madabao Irena tema bulu binaka Irena bulu binaka talanga tinailangi kan Frank Johnson ke kemdo na sema tiku mengo ili seperi mate ratu bakatalenga kin na nawe kanta go sema sar cukup ini silandi na marama tau klan marama talenga nimba ndora kana na maro taka cungo kana wakarong mengo seniana dalan do bulu binaka na biokani sema bakan ra kina korba turango na ilanga tau dolo bina tau epeli Kalau bina ta marama tau bina valeu na vale na buni nom ni be dingo mi kana nom ni be ka wetaki rau ni bo mai sema taletu na buni be tala no na nom ni bata bata ni venga raibe na bongo binani ko na kena kembali besar tahu kan marau ni lista lemai na bongi bina kan ko ni dora bitala no atau mandan mada rosa uci dora kan lebu ni baka bina kan ngole mai na numu wasemai na numu tumbuh tak mai na nomu ngole ni bitan bani buli ka kena bonua boya tak tukine na ngonongo so tale rasya macam minggu na matim bakan ngauna ya baru ni pamadal talam ta bala kala ka taw na buno wasya makina bako bupal bakan ra ni sember ni dor na torre ni ko na ulutanga ni buli au klan ni ngondo na ulutanga endo tareba ko wasma sombe kana bitambana iya so ngondo siyang sutsaran bakan ni tito musara so na bi kanta do pitana ta kami baleta na buli ni ko na bi tito mutok bi kemni na barong mai na bi tito mutok na ulutanga ni ko tahu pamadal ta kamanda na no muli siyang bako bupal dor sarte pusara ni na ulutanga ni buli na vale o ta marama tau ta weekend na be kani wa roti na kabi bina ni ko na rango e pelin rau au ngone ni nailanga maimba ta do susu tunga i tomuka ta nei tigo i tomuka lo to ka na bono tumbu daga mai kina ta ke pa mo no va madala ta kana na nungu tumbu daga mai o au dau rau niu ka niu susu ta rau na nungu tumbu rau tiko mai Serne Australia rau sar tiko mai Ruti Hill i Sydney, Australia. Au susu ngai na loma ni vale rau beta dini dina o rau na tamangu rorua. Na tinangu dina marama ni Samoa, marama ni Salani Apia i Samoa, koe vasu i Arubundi. I obalau i lebuka obalau, e ana kono wartau sa molai tukina. Ia ve rau na nungu tumbu rau susungi au rau sa mai takali, na nunggu tumbu turanga na marama na tinangu pasota marama tau sa ni serai na benua bola itu kino koya ta ia na kau tarara tiko ni marama ni dikumbia mai maduato maru ta baglebu ni ndau lebu na benua ndau matata tu na be benua so nda sema bagabiwa kanikina rawa ni nda kalunga to kanda na kawai tau kei pambimbili nda raida na mbulai benua tani batekin nda kita ni mbula ni biwa kani era tu na be benua babalangi na be korba babalangi sa ndau renre mentandau rei na kena baga maringeti na bewe kani na kena baga maringeti sana non tale bale jutal tiko na isema baga bubale pambimbi be kenda na kawai tau kei e na be koro e na be asana and the sema tiko kina and I kabini ko maru tau babini na tabalevu na ni rawani darubai tala no tal tiko e na bugu ni sona ka e rawani darubiu tabata e na be bugitu na rawani daru tale bale su na kanda sa raida mai daru tale bale su na kanda sa buli da mai rawani na be buke ka volen dus ina sona be bubale ba bambimbi ber ni tabangone e na buku ni bulika batake na buku ni sasanga nimbula na be singa ta maramata undo na tigini bola tambo na numati ko rawa waseti ko bendu na singa na bola pa kambalan ka na waseti ni kaoro na tigina indu e baka to ngo na baba raw tawdo ko na daw ka bo ken na tamata we do all of our plannings but the final words that comes out from our mouth is from God. Au kilani tiko sona itubutuba se sona ulutangan daruna numatiku ia na nanungu ba kambau tatau da komena bunia longo ni ve ka tau da kondarnosia e ve bukiti ko velu tagi kina na kalau velu tagi na tambu arane na ve buke se ngola nga ve daru ba ke vira talanga era dau se matiku mai na numuni batu-batu ni venga rai bena ka bibnani kuwa sabi na ko na wala besar tau dina to do ko na no de tuba ni de tamatanga
ia ta marota kan tiko na kalo na kai bibu ke ena be kantor na biose kini ko ke kam tanga daru tara indo na bula ni ndombe na tam sakayan san do na tamani i tabile udor na takabani ko bina kabali besar tau na nomu wasa tertukan na nomu ngauna kena nomu kilaka ena buku nomu buli kena nomu takataka mentor minta empata tu ko mai wasetu na be kawla ko rumah merau kini be tumu kerna ngone barong cuma ini ko merna buli de kene dona ka ena nontor bitala noti ko mer kan ini nontor ulu tangat ko na buli ronya wase mata mai ena nomu tumbu take mai ena nomu lo mandi bale na sabe mando ni orelesu na sabe mando sola kau na numa lesu ena nomu bula take mai membale tana ulu taka ni buli na bi na bosa mbaka rongo na mani bale na bi baka ungeti o na numa na ngono setor borelike Dina sara ta marama tau awa buli mai na korno buli lau toka Fijian school rota toka na amba kitini ka dio sanga bulu ka rua me ada na amba kitini ka dio sanga bulu ka dio dona kau raida na buku ni bubale o susu mai kina ta eraun dau tata ko makisar bale boro na nunggu tumbu ke kamu dabutan na bosa babalangi. They are very protective rondo ba tambuyan ng gito rondo ba tambuyan na bakay lawa-lawa rondo ba tambuyan na lako daw rondo da buta ron ng gase kaya baka endo na ilako-lako ni baka takakana se endo na ilako-lako ni ngande kaya baka raw siyang nilako raw no siyang nilako yaw so nangauna endo mosi-mosi ni natumbo lagi tiumay yan indagay may rey da leso na maro tawa baka lebo na buko ni bay susu kaya na bay tumberi rawa ni maroroy ka na tumay na bay tamaki eso na bay na bay ren talimbe kay so enda siya kaninda daw rey da tu nangauna da tumbo lagi may kina tau raw niyo kaya ninda baka binibinawa baka lebo bayira na nung day tumbo-tumbo. Nabuko ni non rasasanga, nabuko ni non rawangong, wata kay nabuko ni bika tau da kwera daw talaw da ka. Membaleti kenda tau ondo ka tunga marama tau kaya baka membita babalangi. I am blessed because there have been individuals who sacrificed and they never held back during my upbringing. Tau kaya baka ron talo tau man do ni talano na na baki rono undolo rosa ngabulu rono undolo rosa ngabulu rato to ka rosa ngabulu ka oro ni January awang biu mai Los Angeles me buka le sumai viti nangaw no seti ko mai kinai wanga ngerong wa ni se duruti ko nunggu tumbu-tumbu to nangase bale nimbula ngo na nunggu tumbu-tumbu turang ako susunyaw durto ka bale nimbula ya awasangan itu ko na vendo anyo sabu ka tiko mai viti Nisango na itong may biti o kay kaya itong may nandi na matakan ni two city na karosang hulu kawalo ni January. Pero nung dolorosang hulu, pero totoo na ono na matakay ilay, laimbiw na kato ibale, wambu na veraw na verto na biti na ni ibale. Pero tanadiwa usang kay didi na walnimbule lau toka. Ningole ni walnimbule lau toka wa kerebe security kere ulang kaya wa mai. Kera ningole na kamandanga mula kere dendo na turang. Arto ba andonyo? Au thambea ni na tambarua na men's medical au warai na list niya dar bola ito lalang o sing ni reda na yana au tarong sara dona nasi kari ni urai au bangarati ko naturang go meli na yana saka sarona si bosot saro kwa sa transfer na ICU inan dona level irukuna ngole sombu na ICU au may banggaro sing ni reda ko au taro tales ang kay tarong niya dona nasi oni bangarain dua sang kay tukuna o wangarati ko turango o meli ngole sombu mai na bidana singasawati sa avengu wale le tokana nona somitaro na marama na singo sangay dabuta mo ko isa bosot sar o ko sangole sombu sa marama tawi na walnimbule lo to ka level 1 na ICU na level iruku na children's ward ta kani balbale ke baka sangole sombu sa kero bidalati aw sangay tuko na wana marama na si Sando no sabi na sa valeu ang gay kele to kay na airport inandi na ono na kaloko na matakaya sa route na tulo na matakalilay simbaran yung gay kele may nandi sa may sa Takali na nung bulan na nunggung gasi kong karabiyaw awas ang gay pamuriang may o karamay na muchuri ngole may na muchuri na puno sa may kota to kakina na nunggung duro to ka na sa ni muchuri awas ang gay may dabutangan do na nabosa ni papi ni binagawat ko na sa I am where I am because of the sacrifices that you have made. Naturangan ko rosang bulkawal lang ba kana no nakataka tuba security guard then Valnimbia.
Elo toka tata tu na guard force te na warmall security lai ngole na guard force meleki ado sar na ngauna sala ki deng kina nona taka those sacrifices has allowed me to go through primary school. Those sacrifices has allowed me to go through high school. Those sacrifices has allowed me to go through the tertiary. Au dau marora bagalebo dau doktayo bagalebo na nugo banananu balata keba kami asenga na sacrifices bakawya keba kami asenga na kanabaka nangunti tabi ka mbeka raunin takaya esenga ni raunin da tabu isau-sau na ngaunungo kami bikin na weekend na itambangone when it comes to the opportunities that we have right now, when it comes to the blessings in terms of our parents being around, when it comes to the blessings that yes, we have an opportunity to be in school, we have to make the most of it. Balata na vinga una kaya sana vai ala ala wale nga na vi kanda lago do ruma va season tau do tu na vi kanda lago do ruma so nga una na rendre ninda sotava ia na taunda ko nin rendre ya ninda bosota nangai tata musuki na bugu ni vei kabinaka na bugu ni vei kabinaka na rawata nga una muri mai au nanongu ngole mai mai rauta toka ndona bula nanongu tiko bada ngi viti sembera niu ngole talani na bugu ni taka ia na au dila niu sadalata au senga nindo ni na mewati ko nga una dabuka kina na nona idemu ia veia wonge bakandetaka he has done his part. He has played his role and his duty here on earth is completed. Now it is my turn. Now it is my responsibility. Engaw na mo si Mostoka, iya sangan rebe talaki na nanonda dingoma ni nondang bula taudo ko itu nang singan da tega bukina and tigo talanga na singan da na yali kina na burung. So the question comes back to now that we are here, what can we do? Ndong boleh ya bagalibo na besinga na bugun nungu bana nanu rondo bemba veitala no kina bagalibo matina nungu le ni vale nindo boleh ya utiko and venga una keda sara with the resources that we have, with the chances and opportunities that we have na dava around in the takava mena baga binakatahi kina na nondong bola na besinga pambimbi na bugun ni nonda buvale na bugun ni kena tarai da kina na norbula na nonda soli matake na nonda tabi kala and besinga de sala matati no bota na kalau ke na nonda weibu ke veira tale na wekanda rawan inda be bagalunga ngata itu kina na venga una Sa totoo makotip na wala sara tao na mo siya may na itala no ya ramaro ta kapakalibo na bakarong ti kumay biyo mo nga tereo talaga bakalibo inda reda na buno inda may tiko kinanggo minda do ka kunin mula tapay na non di tik bu umalo ta kapakalibo na mo wasi may na itala no ya wasi bibir na itumbutumbo na bukunin no na bingarabi na turanga tamamuni na bukunin rendre sa tapa kalamanda na numalis na do takataka tu na ngona ya me bakano nito ko naman ni ando security officer tu kaya kami ang bulan manda ngonong ko mereda na buno sa laki adoba na tapos sa account na numa na bimata kalilimbe ka ni ngoli takataka se na nomusando bimbi mo laki kornibuli so na bitala no sa kabaya ondo no numalis dona kando kaya kami una rai da lesu dona kando baga ngado tagi se bambimbi tagi sar na ngoli kornibuli na besinga au na ngono sa kay takata kina ng reda ni ubendu tay takabata na kenay sau ni takata ng dona madawa sanga ba bayaw na ngono tau ko buli to mekin tutuyando sara me wakila ni sanga naka ya nangono sa kay may babu balik kinang mo kay reda na kaurawata kina kaya ng rebe na loman ni bubale sa kay may bakasama tagaleso taltiko how is it possible that I always have things to meet my needs, despite the little that he was earning, despite the little that he was receiving. Na pondo na besinga, siya kapag nilanga na isuli ni buli na besinga na ngaunaya siya ngauna ni buli and daw sa ni duldur ni buli and daw tu talaga na be kaila baki may korni buli na buku ni boli ni bola textbook na exercise books batikin na pakasingalim and besinga ni rai dale su talenti ugo and na loma tau daw ko ni walo na yang baki na nungguti ko na primary school na loma ni bida na baki nungguti ko na high school no lagi yato sa tertiary tau babi ni nakatati ko bali mo na kalawa na buku ni na sacrifices
Era bagador, around in the boundary gato kina, around in the bow raise and the sarabato na burubur. And go, we are rising up, we are standing tall on shoulders of great people. We're standing tall on shoulders of giants that has helped us along the way, and that has inspired us to become who we are today. Sa totoo din may baka naman tukul ti kumaya na bondo na so ni uniform na baka singalevo na textbook sa nga baka ni nala iya ni ko na release na kani sa lele wal sar sa doon din na bula ni baka mbota ang bula talanga ni loloma sa mbotito mundi na non rowi susunod Di na sara maramtaw. Sa totoo ko ti nakabalik sa tao na mo siya maya o lista libe na ulutang na no mutuko ni kumaya de te very protective libo na ngauna ni de bili pikniki sa de beng wala nandoro bono ka kamo tao na saya nga o na siya nila kumbalate siya kan tubi kero wala ko sana bata mo na kana mo si bikim ni tao Di na sarang pala tanang unayan yung kasi tubo lagi ti umain tanda umale la baga lebo na buku ni ngito ta batikir na no dito kanya na no dito damba ta nang unaya ta daw mo ka bala tininda raida ni ralaki marau so nang unan tanda baga tarong baga lebo se daba mbeka indu kinoyaw ya lebo nang unan sang galayado kina na tertiary in a university maka mo sang galibake li lesu taletiko na daba na new raida lesu na nunggu susu new raida lesu na nunggu tumbu lagi mai batake na arrangement beka au tigo kina ta ndendu mbeka be raw na nunggu tumbu raw susungiaw baleta ni raw susungiaw ta raw dakawa na kato doko raw at me raw maroroy yaw si meraw tago makiyaw be yaw na nunggu rai na non raw rai da tunga me kakunin do na lenga se badal kado biaw so ana buni non raw do be maroroy be tago maki tiko iya na enandu tale na sana ninda gay rai lesu baleta na benuan da tumbu lagi may kina doon na kanalibu ni reso tayo ito nungong buku ni Lawadala, buku ni Waitemaki, buku ni dingin dala tau au maro lebu ni umbau baku ay deka buku ni reso mimbi buku ni bekai so tayo ito na nonta bura-bura nonta bonua na pindalan yaw ay ato ito nungong raso tayo ito na itampangon. Sabi na ako, wala besar tao. Totoo ka ba kauti? Lili besar ka rong tuminggo. Marota ka ba kalibo na namuwi wasiti ko ni kuwa. Tarir talaga ba kalibo? O kaya nabunga talaga bira ba ka rong tuminggo ni kuwa. Na ririla ko durong tal chumbak nga doon ng unisala. O baka matalta ka tuminggo. Nang bulan ni tago makin beka ni nguan ni elom ni bale. So nung una libo na ngona ni tumbuta ka may dari pinakatagal ang basumbay. Satu kuno tami kuwa. Nanguan ni rabia na kapital sa naka. Lakaya dakila di dalam kudurung hotel ngabiran nonta ilaw-law ngon nang tutumbat akan bikin baka naman misali buli na university ni dia sakur buli rambal besar na dapat son na ndres na bite maki ola Indonesia kya nir na buli kino na bador ko rong tumen dinasara maramat tau yo pa binabole unang unan sa tiga butung budage kina menta tawi kalaw na buguni buli tordake enda ubotu tigo ngamay na be bonga ni bosa tau may vale enda ubotu makartu ngamay na be tumberi bagadur may vale ta ya indo na foundation binaka ta ka bibuk sarvaliw buguni non tapak tulwa bononi bononi buli libu talaga nga una tanto ke liba kana numelesu dinin din sa lagi raider na raraman ni dinin sa lagi raider na rabay lebu ni koro turanga isu batake na buli university ni daw ni Pasifika ta iya SND tipo nga non da raider lesu na nambuno watake na non rasasanga wer na pabimbi wer to may vale buku ni non to bebu ke karawani daboya to ni kina na buli torake na university ni daw. Sabi na kabali besar doon urta kabinaka nito kuno ya na bali bakatok na ya hundi na puno ta nga din ni tiko bunga luto ka Fijian o sari lak sari university ni dia ba ya na bi bakata buli me beron lang kasi ende to nga dindi nga puno ala ko kina na bi bakata buli dia kasen de to bakata ba tau roni bosa mande na bosa endo tau elo mani bai
klang kondo rakang kondo municipal level talaga kondo rede kornibuli nang kwa buli may nambo primary school nambo secondary so nang kondo rede so nang ngone ba si berangon ra tuba rabi so mbaka nang ngone lubiniali so nang ngone ra susumay na bubali lingan tua pamadala mande nang bimbini bosa. Di na sa marama tau do baka nga tawa le na bakasama sa na yabunguri na so na buli pambibi na leadership training ni undau nakabuli kina tau na ugay may raida na may tito busara ng raida na ngano sa may baka bubali kina na bimbi ni bosa tau may bambimbi na loman ni bubali tayo na kena bakasama raw ni tukuna gaira nang ngone ra tumbu lagi may ni rasati ko na lang manindo na bubale, ngo na matay ni kornibuli arabulikina. Ta kaya baka indo na ibang raw lagi bakaray takay tumba, ya nakasarang nga raw ni ibang ray ta kini kaya rabulida, sa ibang ray ta kini kaya rongola, inalaman ni bubale. Bata na bale, sa na bubale in the Tilpina, the ilibubeken that we consider this to be the safest place. Ya, so nang sa kabibiki na nabuko ni bosen daw tau. Awawasya tau man dai nando nang uno ta kabulikin nanduin ni bosay tau sa be ruan ngone kay man kay baka indo ngone to kumbaga na kalasindua. Se kalasirua kay baka daw tau baka wasuma na bosa ni be imbuto ra kisombu. Mendong rongo dati ko nangone ngona basi nga na matanggal bosa na matanggal tau ni bosa bakango. Sa day in day out they get to hear negative words. Sooner or later, sana kasa to kayo na buto ni luman na bosa rongo, they begin to identify themselves with the words that they are hearing. Ni bosa tiyaw maraming tao kaya bakaroon ni bakang so na bosa tau ulukau lia oy ko tamata sengan betemu. Kaya kami mbita na bosa babalangi. We regret having you. That you are a mistake. Na benga una tau ko ninga rongo to kana ngone ngona bosongo sana tega bu me sigalu to kana utini lomana the ni okoya tamata molmolumu okoya tamata ulukau. When he steps out of his home environment and enters into the real world, he carries these words with you. Ni oray da marama tau na raw ni na bang dinita kana buku ni na buturara ni bulika. The beira nangone rasusu in the Northern Hemisphere in sa baka Europe in the Western society rawasara nanonra it's easy for them to speak highly of themselves. They have a very high self-esteem. Nin the ray the lesyo ng buku ni bubale baka nga tayo bali buki na nabosa taray da kinananrambula. We can tau sa kaman da kaya kami utukuna ni bekem ni maramatau totokan ng raw ni ulumni sa totokan na kem ni ray automatic nga we tend to take a step back sangay do nga nasasangalay we tend to have a very low self-esteem in the ray the lesu indusi lesu talenti ko nalaman ni bubale. This is where it all starts, and it is really important that we address the basics from the root. Nangoning ko ni tumbu dati ko rongo dati ko na be bosa etau tiko bakango sanam budi ni resarting na bukunin non rabang bakasama and when they do something they get to think back. It is mom and dad who said that I am useless. It was mom and dad that says that I cannot achieve anything. Ni oray da ndo nangone tumbu dagi may nando na bubale raw ni kamera bubale luto raw velo mani sarabaka vinaka Bibolkati orang tumbu-tumbu, the love that the mother and the father have for each other is quite strong and intimate that it is automatic for it to replicate onto the love that they show, the love and affection for their children. Sangay tumbu dagi tigo nangone ngo na loma ni bubale, tau ya butake na loloma tayo butake na baiba bauti, angay rongoda tong na basi nga nangone ngo na sono bosa embuli dagi kina na ibagaraw ni alona. Oy ko na tamatarawa ka. Oy ko na tamata buo ibinako, oy ko na tamata daw bebuki. Nangaw na imbiu may kina na loma ni nona bubale na dorbo sila ngone leongo. Me dawi kalawani ina taunda ko ni nona pale. E na kauta tuba teke ko na bebo sa tauda ko ndorong wala tip. Maramataw nangunong gay may bagawati kinong gay may reda. Bayaw na punua tumbu lagi may kina, inayasa sa umbula lagi may kina, and daw around you kay lebu takong beka na bay kay labaki, lebu takong beka na bay wasataki. The environment that I grew up in.
Ya, be nongu leo ni vale kwa tumbu dake maindo na bubale ta be boleh katisara. When it comes to our children, it is quite easy for my wife to speak words of affirmations to my kids. It was something that I had to learn. It was uncomfortable to start with, but I needed to step out of my comfort zone because if I wanted to see changes. The new rate na ngona rawa sudu mai kina rona luwe kira the way nungu the robo but ke nungu ngone alewa the way mbongi ni ronda mo de tu mendong kay la kwa na maramana na non rauna to tuck them in bed and speak words of affirmations to them. Ngai da buta tigo bira oi ko ngone guli bina ko ko ngone rawa ka oi ko ngone o nanda ube buke sakai tigo mo guli it was something that I learned. For all of us, we may not have the same upbringing. We may not have had the same positive environment. We may not have had. It could be a lot of people's stories. It can be happening right now. Yeah, we can although you did not have the best, it does not mean for you to hold back from giving the best. We are at a time when we can make a change. Whatever has happened in the past, we cannot change that, but we can only do something moving forward. The recurring cycle of things. Ni buku wala nga ni dandau baka mabota kaya nga unang tumbo daga making sa raw sara na dandau dakaba lesutale na beka and dandau raid. Yeah, but yeah kaya baka and baka tulawa menda besa utaka na non rai kaya baka baka tulawa menda besa utaka the new raid leso marama tao usang nito whatever level. I also went through abuse growing up. And it took me a long while. And whatever has happened, we cannot change that. When it comes to loving our children, when it comes to the relationships that we have with our children, with our loved ones, with our families back at home, maybe so non the rai so non the bagatulua men the rai the ni veka sa si sing around the base of taka non the tabi kala na basing rawani na buke and a buku ni can tarai the non the bula and pagmi bin non the basing ni mataka Toko baka wotsi tau bina ka baka lebu na mo wase mai ai sa na ulutangan bimbi sar nga na bosa me baka ndaru kila bina ka na bosa imbula na bosa tau enda bakila totok baka uti na mo wase to kumi kondo na maramo ko baka mbuli to kumi bikendar na ni se ne balu lebu mbuli bina ka nongweka tuntu ko tali tak baka lebu na ndoro bital no ko bina ka kandina keve na bosa enta da butene te kubunga mi pali au sa sotabo bana lupe gulu matongo sa taka bina katiko en cabin crew au tau bosa wa en bosa binaka kado masula ki koe ni se modi tu en pongilio sa totokan din ando din na tokor birak serang na kau ditu kun mi atau me baliti no mundo na o be babi binaka bena na nomuni leo di vale en bosa tau bero nangone au tali takatarenga na nomu ya lolo komtau no nomu tuku na mai that it was something you have to learn ndira todo ko tiko sona ka kabo weekend me makana kau dituku na mai na nonton do mo kotir nda kana lu benda sera nonton tuku ni bero lo mani ko I love you libu nangon weekend na itu ke baka kabo weekend ninda ni pakanda do retail nda kabiso so na bubale rafakam Tomang irto vakawaya ketusian yeah we can learn it we can undo that thinking saya tahu yes dila sar me paka andola statement na wada buta ti una non darubita la no na mada rosauti the buta William James the founding father of psychology causes in the United States the greatest discovery of our generations humans can change our lives simply by changing our minds.
Kaya kain dono na nunggu na numa. O kuwa se walango na tin mbula tiko ko na tin kaliwa sa ibawono. During the early 1900s. Our generations can change simply by changing our minds. Ni sembara ni ngay may bolao William James na statement ya. Na reda ni tigo talaga na boltambo. Ona reda na Roma na wasitin karuna tikinay not to conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Ni besaw na non the rai men the rai na kabinaka, besaw na non the rai men the rai na rai ni loloma, besaw na non the rai men the rai to look on the brighter side of things. Men the rai na sale raw ni na taray da kina na non the bulu. Lewu na ngauna ni sembera ni the rai na besaw ina taong daku ngan rebzara men na besaw kenda bakatagi kenda. And that takes a lot. That takes a lot to accept that we need to change, that I need to change. Ena taura na yalo malumu. Matele na ngauna. Bambimbi ena musu na ngauna na sambula tigo kina na ngauna go. Enta sandau sarau sar na nontan tau bakan donu kenta nga bakatik kenta. Ninda laki ato basole tutu there ni bingarai sena tutu there ni takadaka. Enta na numa ni kata udo kwenta bakatuluwaki na sandonu. Ia kambimbi mendarai that we do not know everything. And it's really important that we raise our hand and say, hey, I need help. Au ngan raba na bibuke. Au ngan raba me na bisa talemanda na nungurai e na buku ni sonaka tau buku ni sonaka uda kabatifu. Nah, kemenang balik besar tahu. Au tak talengan mutu kono meya na many times we make excuses and that kuna. Siya kana butu mata kamay nakanggo sa reto tungan men ngono sa konikin. I will refuse to change because that's how what I was taught. We don't see the better way of doing things. So it takes a lot of humility, to accept new ways of doing things. Siya ba tahu? Dua sarga. Sa totoo ba ko nakakaliw nanumuto ko na may ya darangon sa rin ko tahu na bukod nga sama nga may naulutangan ni bosa kaya nanon susungin ng ngone nanon romani nanon nibali baka tapon na dakila ni sonang ngone na ngone baka merlaki baka ngone bembe kasi siya na bakandur na baka nga coba ko sana bosa na truancy kladi na libo na ngone na ngone na lakuduruma sonang ngone ni ngone boleh maybe peer pressure na non sala kibeli ba murmuri tal so tal nangon ni kornibuli dagma da mo boss ni bakandre ver ni tumbu sor barong chukon ng bungini ko non non stabo chukon ng rende so nangon binaka chukon ni bale ya nangon sali ko na indre maybe ran non itoka ni kornibuli do ma da mo boss ni tikini Itaw ndako. Di na sara maramataw. Ang gaya sampato na kami ni ko na so nangaw na pambibi ka dalay tumbo ni nandaw ray daleso na nanduin ni level sa nanduin ni batangin nga ni bulika da so tama may. Bayaw so na tumbo raw ni rayalo laylay balata ni rayda na ibatangin nga ni bulika rayado may siyang sara niya do na batangin nga sa tiko kinanan rongone nangaw na ni kuwa. Nakangay buto may bayaw, weekend na tumbo siyang suti saraningan rebi mendakila titombu na bekar buliti ko. Kaya kami bito babalangi, we do not need to know the technicality of the details of what they are learning. Around in the seray that tipo nga, around in the muy around tipo nga, the holistic side of things. Bambimbi na bewakani siya na connections etiko batakira na lubenda. Doon na kao niya laguta tayo na nondaru na bidang na miniti sawati na when it comes to hugging. When it comes to communication to our children. Elebu baiken baleta ni nindaray da lesu na ibagaraw ni beisusu era to so tama may na nondang kasi dua tanisara may ibagaraw ni beisusu era sakilati ko na nondang ngone na ngaw and ang revikin na besaw batake na siya na understanding backup in terms of our approaches to our children. Doon na kawagay bulida to kay na bata bubulikin no John Maxwell in the 5 levels of leadership maramataw. Doon na usok tumbimbi kan daw luto tiro when it comes to relationship in terms of the connection from the parents to the children. Lewo na nga na saan daw it becomes superficial. Kaya kamu semi utabuta
Iya, na kambimbi na nonta kambimbi kina na nonta sema baga boleh kesara batakir na ngone. Ta be kero baga biotini and boleh yo vale na nonggulan ni vale. Ta in terms of the time that I spend with my children. Ta au rawan you the buta baga tutusa balatin lewu na ngauna. I tend to neglect it. And when I do, I am failing as a father. Balatabiran na nonde soli. All that they need is our presence. Ta bunga nga una sa ta babinaka erawan in the baro ta na be that we think that they need. But they basically just need us to be there. The bol bale butigo be kito baka be tamani nanguna mantanga ni kinito baka kavi. Endo biulay bitaw ko manta na taliboni matalibon nga una sa raw sa nanon da sema ibura tani laylay to kanon da sema in a loma ni bubale. It's a working progress for me. Iyo sona tong latunga ena buku ni meuna semata semena bonata sona bonua pambimbe na nungu biluta ke nungu tutu tama ata ke na liu ni bubale ni ule sustale na monitaro ta sona nga una ndaun renre na nonra sema na nonda sema kenda ni tutu bot ke na nonda sulsuli ta tek bu mananga na nonda nga una. Okay, we start with our time in terms of dedicating quality time with our children. Tagay reda nangauna bakal lebuta kina nanon da baitala no batikana nanon de soli nangauna bakal lebuta baikan talaga nagtumbo sa membuita na bakasama lang. We have to show interest in what they are doing. We have to make time and we have to show interest. Ta lebu nangauna ninda sandaw tarangawal tunga house school you're just looking for a good or no good, a yes or no answer. Ta iya kaya kamen taro besa tanga wala non taro. Wasya man na may nataboy ko buli tan dikuwa. Ni untuk taro ni rona nunggu sul meli ta nataba na kaboy ko buli tan dikuwa. Sangay tenga bu metala no tanga mo ko na no singa na loma ni korni buli baka tanga kin nunggu ngonel sangay to na kalestol. Sangay daw tenga bu merawasya mai. Nabi karo so tamatiko araw ni bibu kasarvale wala buku ni nongku kila na tabro lako rumatiko araw ni na reda talanga da nasala na bambeka araw ni nabuki raw kina nabuku ni nonro tumberi na bisinga. Sa totoo ko hindi tahu nakapakalibutan kita kanamuto ko na ya we need to spend quality time quality time with our children. Utal talaga nakanito ko na yan they just need our presence meraray may turmanda sa nanguna irnalubenta kay kasarang gito ti kumbiyakan gito netball sing gito basketball sing gito na nga kay karang kay ready do ka na tumutumbo mengwala ni rara mendur tumata nga baka na do talan kukwelew na ugelew durumira dora kanon ramara sota o ko embito may nanon nakaka melak may mesarabiao dora kaya tali do yan gito doyana bakata susu ke bakaso nang wanin bekar do tali takan drama tali takan lang seri bakala kau tukuniti you have to be interested in what they're doing and nakara kabati ko na rabuli ke non lang seri totoo ba ka utitaw nanamuntaro tsaka biro nang wani what did you learn today or rather ni ro bisaw na non solitaro tao. Iyo, sakit bata ni lebu nanguna nabuku ni takataka nabuku ni nungku takataka untuk ya alitu bang lebu untuk ngole tu takataka na loma ni baki na ona na bula ni utiaw santo kay ngole mai main to unu ya na non rau tiko ikor ni buli nakasa kwende bonata na nungku tau tiko me bonotani na ni tu vital no bang lebu na taliboni ta untuk kay rele sa tiko me rau message ani se lebu nanguna rau untuk kerengani lebu naka ya na ni sang kay do baka teronga na besinga na tapos oro bulida baka misangay rambay le musara na non rosong nitaro na non ruwasya to may nakarula ko ruma besinga au talita kana no mudabuta me baka so na tumutumbar do lagi sarang gitu do na gito kan ni sar tal tunga na bongi ni ku ando ka wasya biya ko ya ta tuno ko ya I did not have everything growing up, but I will never forget what my father did. He never missed any of my rugby matches.
Bai ko ya ta mengai ata bata mai na no na samai babu wale na en na ngau ko e senga ba kondo ni ngwila na ba na bai ka tau da ko en tau da ka ba o na turanga tamana pambimbi na no na tau tiko na venga una ke sara e ba kita bikin ko nang gito bai bu kesar tu wale bo na bu ni kana tarai da na no na bula ta me ata bating menangau nango na ni rai da leso ko ya na bai susu e ba ga dorti mai vale. Sa totoo ba ko tahu di nasar wase tercungum korto na bekantong ko na bimbi ni nonta tolaba juga na mati katu bani bitala no bila tenir nangon sarna tos ter cungan rembaki selibu na karatukuna sa tos lagi ciko sa tiku melele semua na karawase iya kaya kami tandolo juga na mati katumba ni bitala no bir nangon they can come to us anytime with anything they want to talk about siapa Dina tahu dako. Ta bita nampai kena gubitu berti governo tamangone. Ta ena tampana ni youth na tigo ni loto tio kina. Dona kau so tapa bagalebu na ngau na kira undau warai kina berni tamangone that we are here. You come and talk to us if you ever need to. Nangau na kito sang kaito vital nomer ngai wasame na bekar lang do ruma. Dona karanda wasama lebu. I could only wish that my father was like this. I could only wish that my own parents were like this, just for them to pause and listen. If they do that, that's more than what I need. The ni kaya kami sa lagi baya na kanta sarama tigo kanimbal bale e ali tigo na lomani non tabu bale. E ali tigo mbeka na lomani non raw betala no na tumbu bata kena non resoli ta weekend na turang tama na maramatina so weekend that we may find it uncomfortable because it is something that we are not used to, but it's something that is really important to learn how to talk to our children. Wan bimbi ni rasa tumbuh lagi tiko baka ni tabu tiko maramatau ate ko bumerna gumi tali tiko sone tuku rasa sengan ingin tahu wasya ya ni dan dolaba tiko nakatu baka wasya tiko ndona nonda itokani ni dan dolaba tiko nakatu baba ya to assure them endo talanga tikina rawan yun nalante kina to assure them that number one they can talk to us at any time. And to assure them that even if they make mistakes, it is still okay for them to talk to us because at the end of the day, we are still their parents. We will still always love them. Bagian dalam tumbu-tumbu turanga tama maramatina. So nangauna nandau lenga tagatus yang tandau rana makan nira lagi dalau irana de soli. We all make mistakes. You and I, we also make mistakes. But to give them that confidence that even if they fail, they can still come back to us. Boleh tanggo maramatau. Kaya baka andaru sa songa tanakatu baya mendaru sa beta gira tunga enangau na radala kina. Then where else do you think they will go? They go elsewhere. They go far away from home. Baltalew nangau na ranggay dala kina sa bundo gira tu na guilt. Wata kina rere kina tangaya. Nira na sotaba na rarawa. Ta lebu sara enangau na relasyon may kina na buku ni boss ito beira na buku ni boss ni bimbi taki ya kaya kami na bisa wala nga nanonda rai then dilanir na sotaba so na beika yang review na pakanda doon taki ya kaya kaya tiko nga na yalo ni bathing gomi tiko nga na yalo ni bebo soti tiko nga na yalo ni bei sereki rawan ni na bebu kesara bangaliw ta kebaka rawan ni bakuri maramatau na itala no ni ngone dinroy ta and awabuli dan donangauna the father he created an atmosphere at home and it was an atmosphere of love, acceptance and forgiveness. Nanona ba itung beri tigo beraw na lubena ruo lubena ng kasa batigan ng ngone lelay nakangay embulot takabulyo na turang na taman raw an atmosphere of love, acceptance and forgiveness. Nangaw na sambiung-biung kina na ngone dinroy melaki lasa tomana na lasa baka buru-buru laki ato pa nangaw na sa laki tabu tu kina enduang nakangay botule sumay buwa na panananu ivale. And it was that atmosphere that he remembered, atmosphere of love, atmosphere of being accepted
an atmosphere of being forgiven. Kaya baka around in the pakarutakan na matangkalin rakibaya in a lomani non the bubale, we are creating mighty men and women in our house. Amen. And it is our responsibility as parents in terms of making those sacrifices. It is our responsibility as parents in terms of looking after our children. I mean, be rana non de soli and the bula batuli and the basing no normally mobile. Na kabna bale besar tahu totok baka ute na beka ni waseti ko meni ko o baka na numalista le tau na namuta ko na posa na love, acceptance and forgiveness au mani na numalista o bala tango tangka tango chikini pepa we must not expect perfection from our children belata ngon sana to kinaya en na libungan na to bitun ruby en na libungan na bi moku en na libungan na bi mba en na tili chunga na ngon sala isianga ninda namaka baleta ngon ninda we all imperfect at the end of the day la kanga minda rede na bi bos ti dara kambimbi na non the bidding go mi bat kena loloma mai buana talono ni ngone dindroi au sanga ta buti ngango tawe ni sebenarnya ni beta berendor vital nongo o rele stali chiko na nongo apuli na university ni teba tau ando nongo leso ni wa tukun kinabia mo munding ta kan ndo pono muli ta kabukin nongo matindiki doya wa ngol sare na St. Charles Hospital baleta na nongo second major USP matin nongo major na geography na ken karo na sociology na nongo ator sociology o ator kina sociology of the family kawa mani tortalaki na bida na nongo leso ni psychology ngara nongo talita kana bi pepa kede am baleta ni wakabuna me review tale me ulio mo ilobio tale as a person na dava mo dakaba as an individual na kau dakaba na nongo bula todo ang ngoli na St. John's Hospital kina karo ang ngoli talangay na bal ni bibiso korbo na non rabal bibiso na maram gay listal mi bio nung tal na takachiko na italo na ni ngani tinroi gay listal mi bio wento na pose do na maram awa interview teki kwa na nung ngolen na bal bibiso na nito ngolen singa o second ni namakan na bikaw laki sa tapay au tari tak bakali na nung dula ko na bitam panabango endo na pos tali nga buta may na maramaya kiro bitan lo takatiko na non nandiba me arreda na lolo may lo kilai ang gay really subatali na tikin ngaw na kiro bitan lo tikina kena bono sa mitiko kin lang nele ang go o asang ni nama kanina lakitini sar na bono ya alistra nga may na posa nga buta ya awandiba me walomani na nung golomani utali takon kina mutuko na may na kambimbi love, acceptance and forgiveness kiti korto na letulia na totok na sok sebada betaw di nasara maram tau nak bali besar na utu tinga ni ulta kono no momento reda tau ya se kwa na tubu kai na planning bir na lubenda ni sara formulima formono mersarle ya bayani na ngon mersara ngolen kina bultor dake bunga na ngona biken na tumbu itu ke ngona nunggu recu ngamoya ubaka ngas ni buli turang tawe ando reda bakai le na ngona sa ngona tumbu itu ke bakara ga dole kinda darati ko ni sali formono formu bitu na ngona Ramada na murai se bakasala bir na tumbu na ngonongo na ngona matanga se fomu tolu fomu ba se fomu dosar na dabo ron sule no bakasala membaleta na tubu baka se na planning se tubu ni buli bir na ngone na non sasanga ni buli torda na lebu maram tau endi na nakau ni tukuna ni lebu ngau dan tasanto laki kinta lala kanta na tumbu se sara mantanga ni soli ni penuar sala kitini kina na buli non rabulika esanga ni berau bate kina penuar tatan ratiukina da babi ni benabole bu ni sarampai lebu sara non takila kai na ngau satu lebu na sala rau ni na dangara be buki kina menda taru baka sala au maruta ni na buku ni non daru be tala non mada ro sauti awaseti ko na buguni be taka soy na lo maniwanga ni wote na nondar be tala no sa te butaro ta ko mai so na tumbu seti ko ngai na primary school na luben ra kasar karsa te butatan ra to ka er ngai bang tarongo to na sala da ba raunir na muria
merawa ni rarawata kina na beka era tatanda tiu kina tapi beiau kambimbi de lesu tare tipo na buku ni nonda rawa takana nonda beitala no buat kira nonda isuli na communication lainnya sangan ninda nagai wara kasar to komersial lagi na formu 5 sena formu torodake rauninda tarong to na basic na tava na banua era tatanda tiu kina. We need to teach our children to dream big. Mamimbi nanguna ratumbu daga tiu mekina ese rambai lebu sara nonra rai rambai lebu talanga nonra tatandra e buk sar tiu baga lebu ya baleta ni ena bukea na buku ni nonra sasanga ena bukea na buku ni nonra na buku ni nonra tubu dona kaira ni bebu ke baga lebu ke bakaira ni katona sio maroroya na kaira tatandra kina na nomuni soli. You need to document it, you need to write it down. And when you write it down, you have to continually remind your children about the dreams that they have. Balta raw ni dabuti bango, out of sight, out of mind. Na po na rando bola kina na non visionary statements na kampanya na lalanga. Merawa ni bola dus yung abira na bingaw na kersara. That is what we are aiming for. That is what we need to strive for. That is what we need to achieve. Wakata laki na beken na non soli berna lubenda ta kerawan ni rabolay nando na banua. This is what I am aiming for, and so with that ni rai de berna kabi kamban lelewu ngaw na bito patakin na non visionary statements kana non mission statement. A vision is where they want to be, a mission is how they are going to get there. Wira na buliti ko nangongo ta kerawan ni na po sa wira na tiko na wira nangoni buli. We can't bully, regardless of whatever level of studies that you are in, you need to aim high. There is nobody else that is going to sit that exam. That's you. Mom and dad, your parents, your family, they are there to support you during this time, but the decision must be yours. Sad to say, there's quite a lot of us that are being pulled towards social media. We're spending so much time on TikTok, on Instagram, and other Facebook Facebook platforms. But the short time to sacrifice and put in towards our studies, you must remember there is a place that you are aiming for. That place needs to be clear. When you identify where you want to be, what do you need in order to get there? What course of studies in order to get there? And singli rawan yo nangay na sala mo na muria. Kaya baka siya tumandanga ni matata na wano la ko tukin. And it needs to start early. Vitalia kaya baka sa kaya baka sa siya nyo siya takawan doon na mo itutuba. You need to do it now. I like what my wife always does. She is the mastermind of our processes. The level na raw ni daw siyo takatuson ka o ko isang ganda ulit in a drawing board. Melaki tuba na mga mata mereda kaya bakay napakubutukan na ni Rosa Sanga na buku ni Sala kira muria se sanga yo babi ni nawo le ni daw tigo so na bebu kaya nga maraman ni sangani may dakaun robe soli may lomalang o ulo pati tigo na kalo ni raw ni na bebu kitigo na buku ni lawlako na basing bambi ng bula baka bubali ta meulesu kay na kaya baka meuna songatan na saunitaro o ni tarong tigo na tubo na laman ni bubale sa waitala no magalebu around in the vakatara watalenga elebu na nonda itokani although maraw magalebu ni soran daw taro makasalani na buku ni Radhaka. I may not have all the answers, but I will try as much as I can to assist where possible. Kaya natuto lang eso, beke mo ni maramatao na buko ni buturara ni bulika o ni tigo kina, tiko eso na nundagas ni buli lelewu. Era sa buta mga binasar to nga na buko ni career path progression, matake na career advice. Tiko eso na wekanda sa mga ituto lelewu na buko ni human resources, managers in another banua. Era nir na reida, na matagali na kavaka tiko beira, matake na kaya ngan revi, na buku ni tamata era baka sangarati ko merla kita katakin.
Ada vital na Sabihin bisinnya. bahkan tuh, totoka saranga. Lele saranga ko rabaka binibinakati kumae na bimbi ni vitala noa. Na loma ni vale. O tali takanong tukunya. Even for primary school level. Sando di na Iya. katotoka ni sa tiko matatar nangon ni tau. Na takatake na Iya. wanga. May bir na itumtumpo. Sibaga. Di Nasara. Do nama rama pola maya tukuna nunggu ngone sa chikuna primary school. He was inspired by what you were sharing, and he wants to become a captain. Wants to become a captain. Sangkai tarong teo ko ya na sala tapa. Rawa ni namuria. Ta kaya kaya na binakata may napakabutukan na napanui tatang ratiukin. Wow, totoo ba ko te? Pabri binakataka baka lebo yo kila na muto na captain. Na numulistal na no itambo ni bita chumbe kana no munitanga di beba. Membaleta na no kumarama ni kandavo. Sei ni konishe. Iya. Ni sa kapitani lebo ni pailate ni wanga buka. Dari Iya. na ngwaneng ko sa tatanda tako ko me kapitani wanga. O may Iya. nanumuchi ko may nandun ngo na mo nang sureti na naman na tadi ko may nasaw do sei ni micro na may vital no nendo ngona mena tarong manta da manta no na itu ba re tu be ko kwento ngona mena buka tukina na wanga buka Iya. dora ka be ose na tikina na buka ni no mumbita na kitiko no na itala no na maramong go sei ni konesh. Muna bale bu marama tau kira wa buli mata ke o kaya no gusinya mai natabua ta na usen daw ready ko mai natabua high school tau sa gendo tau mai ta bale na Fiji Airways era lo manitin na bula ta rondo mai sota dona ka daw tau wala ta na nunggun raw ni pepa dona ka reta bale bu na ta na longu na ibarau ni yalo etiko buana marama sama marama kapitani ta in terms of humility ni kera usota manangay na loma ni supermarket na beka wai taki batake na beba bunga taki raw ni da buta bega kuni renre mana alo ni dilio tutu yang dua sara mendarai vai sona tamata era sala ki dabu sau na buni tutu lele buni bengaravi bakai mulai tiba na kene bola o kapitani seni matai se buni ngone alewa me saya tahu pada batang ini dengan dibuka karawan ni full fledged captain for Airbus A350 ya bira na mata kaliwang kabuka lelebu siya nga wala ngay na nonda banua siya nga wala ngay na wasa Pasifika Willie Taltinga kina na mata nito lelebu Australia matikin New Zealand the first female kaya kain dulu na kawili ka first female male daw pada batang ini dengan dibuka marama ni kantabu dong matan ren tunga na benga una kaya sara ia au raida ni indona kaya saule bundina na ya binaka da saraban da bandin din ta tingo na bulan ni kapitani Saini na buku ni non da bisau tiko na na tutu dedere sa mai ado tiko na sigani ko Sa totoo ba ko teo bakang bulat ko ba na maramani o sei ni na kabina ni ko o to kuno ke barang minggo na umbulo amalay ni linga levo mayo kalandi na no na hindi na saranga o sei ni ang vitalita na bosa da buta mai me kami katu mo ko isa gor na nito seni rossi na nito klang kita buta mo ko sa na bosa ni bi di ba na bosa pa kandi na ni bi pa kandi meni tali ni dor vital na takatsukin ko na bosa na nonda ridi na lubedo ira na bungonda na nonda lomanira nonda pa kandi menira da gerere na buna liya pa bosini na listar me na matububal se ba tau di nasara bata na non ratumbu kena kena rongo na lubenda na iba karaita kini non da betu ber non da susu o kenta na ini tumbu sa wala no kena tumbu kenta todo na kani baleta ni be kenta yandu tingo na bunuan da sa makina tingo na bunuan da babu balakina tingo talaga na bunuan baka biwa kani kina rambay lebuto kina na bibunuan around in the kilay na nonton ko Sabi na bali besar tau na dormi biusi na kaya kabinangan ni ko andon na message yang oleh cuma minggu may tubay no wili ka manday ni non na biusi cuma don marama ni laumbo Safira to siya man don do talato ko na nung program malo ang bulo Safira pinakapalib na siya mati ko may tubay to na makumunor to cuk sa Washington ngoy Amerika palatong ko
I send uplifting and positive messages to my grandson each day, all the way from Dubai. He and his mother would read the message out loud as they walk to school. I've done this since he was a kindergartner, and he will be a third grader this year. There's no excuse for distance. Go may Dubai, ki Washington, going to marama sa baka makumbuni sa wasya ko na no boss rong pinaka ki wana makumbuna iya endaro ni baka titakan na lubiana ngone le talaga endoro ngota talaga na boss ni biba kung giti bakaongo do madano pa madal na tikine aturang tao. Dinasara ta raw ni tabangan din tangan na punuan tatatakin kaya baka wala ko may nanumupuno ni tatatakan na bengaw na to ng right o so tapos kinanumboso sa bukatok nga ni na negative comments and baka lalay tigi ko sa doon na paseda level ni doon na will level ni tamata na nga na resign ki na may doon na company. The reason why they resign is not because of the pay. Most of the time they leave because of people. They leave because of their boss or they leave because of their managers. Yan in the rain, so na panu ni dada kan sa lago rumah mai, Italia sara ke mani saulay lai se mani rendre tu wala na dada ka, and the malel and the maro ta na dada ka na bugun ni boss ni belabit. Positive words and the rongoda na basic. Gai bada ba ke kain da kauta mai na pagana na niya, man da pagduru mai na lo mani non da bubale. And na bugun ni boss and da buta bera na lubenda, na bugun ni boss and da buta bera na watinda. Beira na nonda leo ni bumale ena benga una ena besa utaka sarmana na ibang raw ni nonda benga rami besa utaka na barang ni nonda bibole kati barang ni nonda biboka ni na loma ni bumale positive words etarai da tiu kina nonda bula ena besinga so weekenda in ren beka menta tegubu we need to start somewhere, we need to start now, and there's no better time than this. Dia na to do kay meni dia na sarangay na nang tikubu nangonong go bikem ni na barong tikumay bikem ni talanga aw ni baklo beni lalay sa talanga bikem ni sa baka mo kumbuni tiko di sa kalongata ni sa baka mo kumbuni sa raw ni bakan to atakan na ni boss ni loloma beira na makumbu muni bikem mi talanga ni se baklo beni tikanga nangonong go it's never too late. It's never too late. Kaya makao na numan vital na ni kuwa ronyo ni bisa utaka na numan ni ridir na lubi mo ni mani rabak lebu ni mo kotira ni tabuti bira na posa rong pinaka o na raider na bisaw. And even sometimes the changes can be immediate. Ando man nga nakaya na matanden. If you hug your child, may buki man nga may sikto ko na ka just to smile back at you. That's a change in itself. It's a change in itself. Saan kay dora kali, may kay tombal ti kuribul matalen tu. Saan kay bata na bi kana libuli na len. Dambi tu dolo ni bol ni buli. Saan kay bosto mongas ni buli. And then goma kaya na ngoning go na bi ka kaya tu kuni mo. Blati ni maraw tu. Iyo. Kaya kaya lo raraw tu. Saan dora kanren may dora kay garden nga may tao. Ni raraw tu na lomana. Ni saan kay pakasam ta tu nusukong koy bal. Aw nalikal ko ita. No sukong koy bale aw nang badali bostak aw no sukong koy bale sabara keu tu mengon ambilit saran don din ang bulan rendre ta we bira nangon era na lako durmuti ko nan rendre nangonong ko aw klan ndor vital no ni ko vital no e koto me na tubu ni kalo andor senga ni kila na bubale rabakarong tu menangon ni ko bong bilang ni ko en ndor bisaw na ya Dinasar. Au umaro tabole balata ni da raida be nambimbi ni nondang garau na okenda na tumbu ena buku ni nonda tumberi na soli ena pambimbi na primary school. Tau waseta ko bendo na bitoka ni kaya baka sa arte ko meraba mata utaka na ngone ratiko na primary school na ngaunango na baka lutubuli me nakako ni da kurumbu ni raw na nonda baka lutubuli na high school. Tak boleh tanah nabi kat serawangan yung mui tanah buni kau ni se kalilai. Tanah nguna sa kau sa tundo lutu kina nabuni ni ya rawangan ni ramus na matau na numusang atau mo mui da se melobe ya rawan ni serawangan ni tumberi mga matau sera tumberi na sal dondon ora non di soli ta kambing bikin na non ta baka getira na ngone buli merala ko korni buli ena be singa ta naitabi na non naitabi kan dai tumbu ta sera walangan ni yado ena non da bosa ni be bagalong gangata ki ngandri besar nga mendayan rama
nanon rabang taki na basinga. These are the sacrifices that we make as parents. The children, they did not ask to be born. It was that's a decision. That's our decision to procreate. Kaya nanon susui katumberin ng one etiko nanon day tabi o kanda na tumtubo. Tarambiti ko sa ngauna. Ia engauna leka sara. Na lo maningaw na era tumberiki na mera lako duru na non primary school, era lako duru na non secondary school. Doon ay tabi lebor sa pagay tabi tagira tigo kina nang gas ni buli. Pabili na kan ni ride sar tigo main doon na nung gas ni buli may natambuan to mas tapili ame. Wangala ibi daw bibaw gate po lebo na bekan daw wasa din sa ding na takak. But very inspirational in what he talks about. In the right the sacrifices kina non rabitu beri tigo nang gas ni buli na puno ni ekor ni buli er sa takabuti non ray tabi na tabi lebu talaga itigo bekan na tumbu na bugo non rabaw gate na besinga ora non dai solusyon meralako tigo ekor ni buli din ni sa pagaraw tayo pagaraw na buli kaya na ngaunanggo iya kanirarawa maramak tao when things are provided easily we tend to take things for granted and the tauraba mamanda ni sa na dur ni buli baru tayo na bondo ni buli and the may baka wala takatu iya kaya kawala nga may bisa na non ray ng bimbi ni non buli ka ng one nangaunanggo balata lebu nangauna bera na tamata bera na company the very first thing that they look for when it comes to recruiting the studies the schooling lebu na company ran daw laba kami minimum requirement na form 7 umaro ta kanyo vital lo tigo patikin do na turang na madawa sawati biling at yung ko ya me bagauti na na fomu bitu na nongone balata ni lebu na panuay tatanda tigo kina indo na kaingan rebi na nonra bagauti na nonra buli na buli tordaki kani udabuta taumanda kani bitala no na bising kambi bikin na non dai tayo kenda na tumbu ni ndar se tigo ngartikina ya aungan ra mo baga binibina takira na tumbu. I know that there are a lot of you that are making quite a lot of sacrifices. For you to ensure that your children have the proper uniform, for you to ensure that they have school bags, for you making sure that they have their lunches, to tap you on the back or to tap you on your shoulder and to say thank you. I can speak on behalf of children, just to thank you, mom and dads, the uncles and aunties, grandparents, for all the sacrifices that you are making, because the little that you do, it's making a massive impact on somebody for a brighter future for them. Amen. Binakawali sara turanga tahu na nomu wasa ni bibakan ditaki wasi birna tumbu na itabi liburang garabati ko. Bebakana ni wata buta maya na so na tumbu na sang susimbakan di rata-rata binaksara so ni tumbu rata-rata binaksara ya na kambimbingan na ngaun na quality time kena non rangan panangon mentan tambi tapi tala no mentan rongo dira talaga for us as parents to have the art of listening do live nangon weekend na tumbu we tend to speak more and listen less, but maybe we need to switch it a little bit sebab tahu me levo talaga na do rongo dira meratal no merental dolo na non rabi wasi sebab Dina sana. Nyota butang ko rin kayo buto may view na kasama. Most of the time we listen to respond. Most of the time we listen to respond, but we need to listen to understand. Na kena ibagaray tayo round doon doon. Lemo na nga yung kay Ray ni sa tubag ibagadato na uniform ni buli ni nomungon na ngono sugo may kinan natalaka na ngono sugo may kinan ko ni buli yung kay tarongi ko etiko sa natabayado may ko ni buli in your mind you're already preparing your response, and we are failing to listen in order to understand. There could be an explanation as to why you were seeing such things. And daw totoo na nang tapos sa level ng ngono ningay was at we have our arms folded. In our mind, daru sabagaru takatu na non daru defense, daru sabagaru takatu na non daru saunitaro. Ya kaya baka wala nga men daru besa utaka, may baka niya dabuti tigo maramatao, just to change and just to allow them to express themselves.
Merau ni rabang madaltaka for the and doing lewetiko from listening to response the versus listening to understand. To take a deep breath, take a step back, just to calm ourselves down, baltani ta okilani raitumbe ka levu nei dola e tumbu toka bangan ra siang bangan ni tau doko toka na kai vale e dau lagi bara ra ta na nonda dundu ke nonda ranawa ia ke baka menda dau gulida menda dau rongodira rauni sole ver na ngala mer pa madal ta gira se mer serek na kar lago durumutiko e rauni na beso ta na na nonda raida na beitala noa ina lomani bubale. Sa totoo ko ti nakabaliw na o seven na ultang ay kawalatak ko you have to listen to respond aliw we can Yeah. tumbo sometimes I'm like that too we tend to listen to respond but we need to listen to understand. Totoo ba Yes. ko ti sa mas na bila me wang kalay nakabaliw basta nandobi ba kung getiti ko na bola mata nanomonindo wasani vyo kaya baka bini binaktal tsunga berangas ni buli nanon tabi barang karabat ko me korni buli kada na tumutumbo tanggaraban ng tabi vale sar nang gali to dok nanon rabing karabi nanggas ni buli korni buli ya nga na yang bira na bira na lubenta totok waka Iya betul. tito mudina na dorbital no ni ko lele busarera baka rong ti kumaira non ra daura ka ti kumaira non ra baka binaka non ta rulu tanga yakay binang ko bikem ni na parang ti kumain ko sa karoni no robital no keturang tao sa hotel rua mata tal minggo kena mata tal ni muri o turang tao ko nagatukon me bion singa ta ba ngalala kina nang krono kay ngwale na katolo ni ulutanga sa din takati ko mo ko kena kabatal ni madao balatana ni robital no na madao rosaoti lele busar ngarat kun chukumaye na bimbi me surit tal ma turang tao kena todo ko karong rong binaka na nona may biose na kam ko tao o sila talang go bikim ni ngaw na kendo tal nakaw ni biose bir na bakarong may na bosin bi makong keti berli tumbu kir tal nga na lubenta. Na wale bu maramatau ta autokono ta tiko na babini binaka na buguni no muni pedi gomi arau ni daru mai bital no tiko na pata pata living karabi oni liu ta tiko na kabini kuwa ta kani pe kanta na besinga e dau tu so na kabo bu arau ni da bulida ta do ba to kai tiko this is lifelong learning na be kabo bu en da bulida it is learning that starts in the womb and learning that stops when you are in the tomb. Na buli ka na basing en ala ko tunga lebu na kabo bo en la raida lebu na kabo bo en na bulida kambimbi na non ta bakandi tagi kenda na tumbu ni that at the end of the day we are still parents. Ta so nga una ni sandauta ni sa tega buto sa taga na batang ni ngenda ni buli ka na lubenda ta ersa rai ta nanumamba ni sa der ta mai be kenda na tumbu but we need to assure ourselves that yes we are still parents and we are still in charge kani malambale ke bakai tiko so nga una ngan rebi kina na be bakan dondonu taki we must do it. We need to discipline our children. Balatega baka ta tukuntu ni voltambu spare the rod, spoil the child. Ya nangauna en tabi baka tabulidi kina ta en kabimbita lang am tabi baka tabulidi na sale rarama so nangauna ni san en andali ni nonda dunru en da santa ubi moku en andali ni nonda dunru en da santa ubi bostaki esa laki lebu saraki na nabi baka mabotaki siang walangan ni ramabo baka yang mabo sartu ngaki na nalon ia ke baka en da baka ramataki na buli nonda witumberi that I am doing this for your own benefit, I am doing this for your good. Ta erau ni na tarai taga kina na nona mbula na nangone en tapaka buli tatigo kami mbita langa na non tabi baka buli en yasana buni ta so nga una ni tabi bosa tagi tu matana lebu na tara na isoli na mandua na tarai ko na tato bata nga bata kay kanta ni bono ni non tataka kaya baka en baka tigi taki menda lagi baka don taki en na raida ni buke sarakina na non baka tulowa bata kina non ta iba araw ni bingarabi en vinga una ya talanga ngan rebe na lomani non ta bubal so nga una kenda woso tulawale kinga ida kapatala na nomu na lube mo sino misul don ka kami mo baka tigi ko raw la ko nandolo bono mo na vital no kina ina vital no ya raw ni raw na birongodi
raunin rauna wiki la yalo kina rau talanga kina ni nabulida katunga na kinoko ya nambimbi ni bagubuli o bagabuli di ratiu kina lebu ngauna maramatau we may not be comfortable in doing it, but we can tumbu we need to step out of our comfort zone, not only for our sake but for the sake of our children and our generations to come. Isa, totoka ba ko mundo benak bagalipsar turang tao na mangiti ba kita mera ron kai a banquet that we have both prepared today, mostly from you turang tao ndor maybe osita kana ka binang ni kuya yang todo ko bir tumbu yang talanga bir na ngone bosi talanga bir tumbu ngone era sa di bakawati nga sampai ka bir sa kalle tumba kana ngone lebih talongo na yang tu na bitu na mona liba mena na right kina na nonra ngandre mer bakatabli binaka na luben turang tao ana musik ke memiti ko na doran ra bakata ke me bakarong tu main nampung binaka ni kuya ena me baka binaka tu kaya ni bikem do labu bale be no mundo na bakatala kini biro no ngono klano ni turang oso sar tu ngono go andi na ni seto cetoro tu nomu ngone ni ngante klano na libu na gir na lakati kaya ni na bibo no mo bakate bikini iya erna sureti kemni ani balet na talin di talanga tiku bikemni en na beka baka buli beka baka kaka bako sibe na beka baka lotu tau au sabon ni binak tena nung bingkarabe na mathongo au nunita kan idor na siya matale na katul ni dor ulutanga en na matho katumai na sabaliu sabana mata tukina taba ni binatal nga na bunom ni bingkarabe na laman ni mathongo marabataw na kabaliu salalam sarten bali bikim todo ako na baliu kalau ngata enggak nakabaliw sara mata kumanda isa totoko bakoti na ni Rubita Lanoa kay turanga tau ipeli rau totoko sarangana nona siya mutumoko ni kuwa ngona karuni ni Rubita Lanoa ena marawa saoti ena kena kamida na ni Rubita Lanoa sa ngoli mikina na kerker me ngoli talamoko senga ni bakandua senga ni bakarua senga ni bakatolu waka basar nga na turanga taungo sana melawako na nung program sana basar nga na niro na may bitala no ko sa ken karua na lulutangan ni mata bubale na mata katumay kaya na mata tala ni muri na ulutanga ni kanangan rep mi bisaw na nata bakasama na nata bingarabi totoko bakawoti na ni robitalo na ni kuwa sa niya na kumuwale nakawale na siya mamay sa Fair Ogden malo bakalib sa ringu na namuni Vito koni tu kumain na kabila di ko alberti na sila lita winda keti sandina sikeli seru dembe nakabali besar na nomni Vito ko mai ena ni robitara no Margaret koti wasa totoko bakawoti mai wanga tamai di kako totoka na vise mati da meri masi ke na nonta maybe o siti ko ni patapatango ke nani se ne voluleo nakabali ne nani se na no mubeo siti ko meni ko na buku ni nonna sa kata tiko na lebih munde na rara lomo ni wanga buka second rara no wanga buka lomo ni wanga buka buti ngame no mubeo siti ko maena nonta vitara no lomo ni bali talo tiko turanga tau o mani na no moteleki ni dona lelo awasarabe na bidana ambak sahuti mani rongo tiko mikina na bosango na bosa rongo mina ksongo ni kirondo bitalo ta kana lebih ngone leo na dene lelo ngona the help kirondo wasara bakali kina lulunung ngone leo o merwe rita ngone se ngone leo lelito kin kirondo sarab na lelo konto tali ta kabali butu kuna lubeng ngone leo na lelo ngo gaidona tikina itu kolom ni lelo ngo apa magal takatikon na ngone leo ndoni bingarabi yang lolo kasusungut tikon na luben na bula-bula na marama kwe le bingarabi tukina me laki bibu kutikon lutomatuban ngada buti tikona matanggali bosango bosan rong binakai ono wili kan weekend you is smart, you is kind, you is important alo da buti tal you is smart, you is kind, you is important. So na matanggali bosa menda bakong gitir kina na lumeta ena besina. Kaya kanta da buti tiko bayabira. You are smart, you are kind, you are important.
iko ndo ngone binaka, iko ngone ndo bakarorong, iko no nungu ya utali, right? Sana matangali bosa baya, ena bakungeta tu na lubenda, ena bingono kede, era yanra mikina, meta benangone laki muadikina, kena nonra ngole ni korni buli, era na laki maro terangakina kor, era ngas ni buli me korni buli, ni rere tiko nangone, ena nona marau, ena nona mata mamarau, mata rendre, kena nona tali takana buli. Kakatuwa bako ni bitalo ni ko kitawe peli, korni buli, kani matainga, korni buli metu musangal ken krosi ken katol bakanye iya yanga sona kakiro na numa na turanga biokan mikro mi bio sita katuna kabina ni ko babini bina katiko bituranga tau ni turanga oso sartu el tikin ngolongo kasili tukana na ngona mikro mi bitalo no tu ena ulu tangango nanda biba kongeti ni biba katabulidi ena nanda la mliban mi bakatu ko tiko mingo o mai wanga tamai ndikakua na mbula kene mati sa tiko saranga tempe ni ngusunda kambimbi na be kanda bakto sa binaka baka lebo na be se kani buli sara baka lebo ke mami na baka rorong di na todo ko au talitaka na nona ding taka na turanga tao pelin raw na ulutanga ngo mikrome be se taka mi be baka ngeti ena nanta lebe tiro teknolobenda na mesina ne wira na lubenda era isol me bwana kalau au sa baka mo ani bikim ni sara na nomuni baka rong tu mai nambong binaka ni ko o klen sambong ile usar tiko na bunga na biponua ani siya tiko mikin goberto mi rop sa kabitiko bikito ngo i Amerika sa ambong ile usar ya o marota ka ni rani na may bitala no sa baka mali ni bikim ni talaksar nakvaliw na nomuni sole na nomuni ngone menda muni mi baka rong ena ni robeo si kay tao ipelin raw au sa baka mali ani ni mataka